Hello friends, sok tini ni video ko talo taisa hai no normal lam sogo hingkai ching tini nailai kaisa insulin syringe novopen 4 aro bai ke insulin ni sing refill khaiman taisa insulin pai thanga hingkai hingamon refill pack mano bazaro norok jodi insulin pen use khai hingkai je diabetic patient rok borok amo novopen 4 pai na khai belakhen bong bagai janai ebong labang nai karon norok jodi one time pen use khai hingkai amo 1000 rupees bar pai nango hingam hingkai kisa costly amon price 1500 or kolom ni simino ngai norok ama use khai ngai amo ngai reusable pen so norok mane refill pai bar insulin refill pai komo norok makna amo insulin refill ngai norok o refill no pai o peno bar dawai nai mano ngai norok tai asung bar 1000 khai par month insulin pen pai nangya ngai most commonly human actrapid use khai jago jeng diabetes mellitus so ngai amonoi ko friends amo khai refill pack human actrapid ni amon price 500 ngai norok jodi protek maso kaisa nang hangkai norok o actrapid ni 500 refill pai nei mano friends morok kai needle ngai jeng phari nailen tabuk bhai kai jeng insulin peno insulin refill khai human actrapid amon o friends o kolom ni bu mangkhan novopen 4 ngai jeng pula frono o je thepajak needle amna jeng khulgui nanai guri roi nok nogi mangkhana angamno guri roi khulgui tongo first of all jeng amno khuluknai insulin refill khaina sakang angkai friends sin needle ongkori thanga ngai jeng tabu o kachani assembly no khuluknai nok nogi makana amno routine khaike no khuluk jai thango o je kosom kala ni assembly kachani ngai friends khuluka o parno tonari di ngai jeng tabu iko chini refill pack amo pai thanga insulin aro ngai jeng tabu no exchange khainai iko friends amo koge haikya amo khai use khaijak insulin ni bile mo pai thanga ngai jeng tabu katal o bile no replace khainai friends nong nong makana mo human actrapid ni katal bile amoni price 500 rupees ngai norok amtike pai khangkai bono khulgoi te sai reuse khaimano katal refill dawai friends mo human actrapid nong nong makana nor nang jum khai phungui tongo naidi friends mo kai human actrapid ni refill pack geseng phaidi tabam na insert khalinai chini o pen assembly o ge friends mo kai chin needle jeng needle open khainai ge friends nok noma khana needle open kha jeng amno u je kormo color digan insert khainai first of all jeng o insulin ni kor packet no jeng o je bail no jeng dainana chini column assembly o pen assembly o kormo color busang diga tongnai gajeng chini pen assembly no taisam ke attach khainai agin gai ke attach mane pore jeng tabo o je suchi nui tongo plastic o jaga jeng o je kolom ni kormo dige color tongo jeng yang obono dawai renai genong nogi makhana dawai mane pore jeng o kufuno withdraw khagangai no obo je needle abo nangai tonglok sinai chini insulin pen nong nogi makhnai ko ge friends tabo jeng kolom kholobe mangka gamo khulugoi jeng insulin rei mangka yang tongoni ni unit besek unit insulin renai norok jesem nango sugar patient rok jemon 4 unit 10 unit 6 unit norok jes nangman mote norok aro unit set khai norok rei mangka friends nong nogi makhana insulin drops kalai tongkharo ang yang kolom press khai kangkai ngai norok ni unit jes nangma sek khai nawoi apno use khaimano jeng tabo taisam kholobai ton disnai jeng taisam kholobai amdekhin tai ton disnai friends nong nong mahatin video bhaike jeng insulin no refill khaiman reusable pen use khai friends tin bagam sung no video no mo helpful khangkai like khadi share khadi je borok diabetes ganang borne bagai belak nangkuman video gam sung tin bagai hambai